lumjong ingtia rong pen ingchin lang so habar kaching thurang thega bilang mithang karbia khai hi janang bong kachi chok che thenga bang ke KACCM rong hanga bidi pusi EPHL si pena koi kiwan Keroni Southern Range tum kang ho theng pi pen kang ho gari la pen inota phan kineplong Kardom adaba birtalong pen niliklar ADBP non arjuik tha birtang ton pen BJP सरकार पेन किमांग फोन सबका साथ सबका विकास पुले लांगदाम पुलोते कचिंग थोड़ा फांसी जोंगदाम दो बीजेपी सरकार जोंसी डेट पिया दांगालोंग नांग चरी लोंग लो पुलोते लोंगरी लोंग पारा जो पेन दांगलोंग रोंग सो रोंग बोट आजो अंता कचिंग थोड़ वांजी लपेन केचो पांगले मतुमा फांसी तमी खांगजी पुसी पचे थांगलो लपेनान पार्टा KACCM तुलिराम रोंग हांग लपेन टीम कार्बियांग लोंग अटुम पेन कनिंग जे बेरालम थेलाके बीजेपी सरकार नांग चरी डेट पेन अफिया बांगे कार्बियांग लोंग आरलो कचिंग थोड़ नांग दो पुसी निंजे पन बम दो bonta lang ikha bangso hem bangso teng ki thekdam long ateng pen mathadam puluti kaching thurang thegamat si abilang ahok lakhai si dwar amla constituency angkang dengchari ingtia rong lapen ingchen lang so rong arada tum kedam tang ningkan plike phoke ba prang pen rong rup pathir si hemri choboche et anta sarkar pen kaching thur saya mo bangki long dun bang bilang mati modi mati BJP sarkar avikasa bang le dam dilang Lasot teng pulute Prime Minister pentong nang kapali lidet ma mate Assam CM Sarma pentong nang kapali lidet lo mate nang pali sitame KAC kichari CM tuliram rong hang pen EM Prabhat Chandra taro atum tong ki khang ma puta mathadami mian pin athe mai thayalong ki kai ke KAC CM rong hang hin pen ningje bomdo KAC long BJP sarkar wang det pen abang ke long ri arlo ching thor piklo pusi ningje pon verlo Lasot teng pulute KACCM tuliram rong hang hin pen rada phan ki palia tangka mate scheme do anta EM taro sang hosi khangdun et lo pusi mathata mimian pinlo non kechari bom BJP sarkar atoma bangke lamcha bangke mepik pik bonta asaya mo mate akama bangke claim bangwi alam chakti kang lok pen anta kaching thur do jima lase azad le pusida me nili tuma bangke sarkar pen kaching thur over saya bangke longdun de pin lang la pen ki longdun jikalisi alang litum election hut towar me lang amen pen nang chakti kang po haidera philote alam chaka bangke kachiba pleng puke asapta theklong li pusi ningje pondrin ki Hemang people, lanang people, minang people, kita kedu. Kumara tumlo dakai camping bang bang kai. Mar tumle tu cini wene li dago hemdo hemne li chongdat la bahira sedu. Government dan pinier ni thang nata ladak kejoi kewar saya begla. Ma be nonan ta. Government ta be sarkar pun ta. Nanti lah nang nitum tuwara putha ka bangke nang nitum sarkar pun ko pini logi tidun ma kapali alam pali le kon ko Apang dolo sta bang palele. Kata long igilo. Long re. lapian la Silang kan long lelo. Tuwar long lelo. Mithang itu bori. Nanda. La tuwar lang ino. La rong long lang ino. Lapuson bangso parong nia phan ke lang ke pangkria bangke EM Prabhat taro pensi ke rap kang tung teloma mate election hut vote long dun choran ta chok putong EM taro sang ho pen ke matha ma puta karjalam the palichu lase azad pensi dame alang litum ki lega hut alam chaga teng pen nilitoma phan towar nang pibek thapusi kachuning ripa dopon Imane rong panambang kayo ni tumke lang ta turau la pen hem ta ve pen towara bang ta postopik ni tum da penge hot pon de lo chong pon rin ha min rut an dak penang nitum hamin rod an ko an kilometer ko an ka hilo dola la ka kilometer hi ba ko do lang mo ko da pon ha andang do lang mo News report KTV News Kedamtang pai ni phai trok arni inut Rostom lekhe pa bang abarim KNLF asong along ki klema bang pha phan areng ki paso palam ki ke klanga puthak EPHL se song atum pherang kya mai pha ponsi lam thega che paklang dun pherang kya mai long kaning je pon tengki lapuson karbi hijanang bong kachi chok kachi thengki dolaki KACCM tuliram long ha bidi pusi jongpon athe KNLF asong atum pen setami kedamtang apora hut ki karbia khaya pharmancy ingna jo do penchi team ing phat habir halamalong do penchi songpon do bonda BJP sarkar phan aning kache theki dojok risim kang tang ki ot asong atum anstami ari chirung pon rin tisi risim do an sarkar phan hodai pon do
bonta non ki isi kamang huchume me alama bangki lapuson risim kangtang ki ore tumaphan BJP sarkar tumpen ari pachirung pon det pena phisetami abari risim kangtang ki ore tumaphan lang plot si karbyang long ahem pidi purong sopialong KACCM tuliram long hang ajimalong hang pon det si abarim kenel f asong ki klembang phuaphan arenga hupaso pona bangki ki chokche thektik alam lopusi jongpon ki hayang text ni wan bom sita me labang so claim bom hota me nil tum peace pen democratic process pen claim bom hota me nil tum APSLC a claim bang tum phan ta me minna ala som areng ka pasu ke ther ke haban lu thek kon long ke dam tang apor hota me chiklo joni ba ka prang la hai MP election di ala MP election of prang ta me nil tum hukum singh terong alang li phan ta me CM bangalolong on that si alang li phan ta me areng ka pasu la tamil tum theklong lor la son thak thak si ilitum la puda adum het ambian pime Singhason a constituency long pen tame nilitum a supporter lo alang li phan tame a hem pen a juwan that si CM rubber farm long pune pine hala da alang li phan tame ingtang rak pen amunit phan unconscious dedan alang li mentally da problem gi do chupo lapan selang lipan torture lasi lason thak thak si api dam thumucho loklo dangte west kar bianglong bithung constituency long som de inut APSLC supporter phan hang det si CM me thang resident lo kar de talai hui tame da ka teklong apart from that la party ni tu meeting dam bom opine ho meeting lo nang ka pap du party office ke kai la election ho lo sida election se prang lahai continue the process da la penile tum hin kan dame mena na FIR ta pili west ka bianglong sida so far pinia ni anda thang action lan hal hai tum da la sini tum kubom lo da kar bianglong ni tum peace and development olang ni tum hangjo sita me peace and development ke totally ave da ke komane gundara labang so puthak song troka song atum sitami kedam tang ni phai sir kep arni pherang kya mai ing ni pondo anparta pai ni phai kep arni epechal se song atum pen pherang kya mai long kaning je pon chuke nilitum asong laki ing samjin pe sikai ki ta chi song pon bom lo la pen chi song bom wang bom si pini MP ki ling hut an ki long kep constituency long ki che pahai pon lo bona BJP atum lapuson ke ther ke hap ke theng ki chokaron ki padu pon thaba ba ki chok chi pusining je pon Rajaphan mathasi sarkar la marjusi honga nangbar ko matidi West Karbiang Longarlo Southern Range Kheroni Amreng Forest Kaparlo Jerikindeng Bid Office in Church ka imtimung lapen istafa tumpen kaya teng kedam tang pai ni phai sir ke paning be kai kia son mithanga sai ka chiklem apora hut ta seng arong along kang ho thing pi pen ihum tata mobile keneplong check atata mobile a number lake AS02CC1143 henlo lapen bang so hut inora bang pho phan satami nep ingnang phone long check lo kene pon long chega bang pho men lake lang me pi rong kimi karlitang sengrong hanga sopo bidya singrong hang pusi pang thekpon lapen anparta AS31C 0854 tata mobile agari kang ho thengpi ke plak tang nepdun longlo ke kaprek man ganili tum ke lason night duty napu reserve forest ni tum dam ready asi ni tum bangke normal night patrolling dam bom lo mane by foot se dam bom lo king tum dam bom lo anke ni tumu ma ke kan malam ke kang malam ason gari lead gari track hai mane ipon bom dam bom lo amat ekta dim long bang mane fresh lit long lo amani li tumbang ke ambush de pi nonson lason rasta long rasta dong sini tungge ambush lo man lo mati di amat lapu gari pen nut amunit bike pen wang yello amat lang li phan ke lapu kuti phan si anan jo leke bang ma amat lang li phan ke lapu mat siang nep check lo phan ke nang pi dorkar lo yele amat la si alang li phan arju lo nang li chidi ma chini ne ta pini do bomma yelo amalang ita pulo chini ni like sitame kenep dun long cheka theng pi kadokabe sika suri thom ke plikep anduji pusi foresa sai khipen ningje pon 20 to 30 lan bagdi ange a kb ke 70 kb
ang bagi doji la rasta lang sit eklong khot tumke reserve loke mojok le lut sitame dari noi ajar noi ni tumka tuman ke nepon nata ajo por pela ni tuman ke suspect dari besalang di pange wani dalu laga kasedat investigate lo ada lo ali statement and lo ajar lo kasi mon kani investigate bom Flori leson bang si sik bini tu. kali ini tuman ke mo further investigation pha non alang di panwan ke lason jima pen si alang di panke lo ko angke mo aku kini mane hapunat alam the dolo pulote alang di pan aku hang tulipo aku investigate bom News Report KTV News. West Karbi Anglong arlo Southern Range Kheroni Amreng Forest kaparlo Jerikindeng Bid Office in Church ka imtimung lapen istafa tumpen kaya teng kedam tang pai ni phai sir ke paning be kai kiason mithanga sai ka chiklem apora hut ta seng arong along kang ho thing pi pen ihum tata mobile keneplong check atata mobile a number lake AS02CC1143 henlo lapen bang so hut inora bang pho phan sutami map ingnang phone long check lo Kenepon long check abang pho men lake lang me pi rong kimi karlitang sengrong hanga sopo bidya singrong hang pusi pang hekpon lapen anparta AS31C 0854 tata mobile agari kang ho theng pi ke plak tang nepdun longlo ke kapre man ganili tumke lason night duty napu reserve forest ni tum dam ready asi tumbang ke normal night patrolling dam bom lo mane by foot se dam bom lo king tum dam bom lo angke ni tumbu ma ke kan malom malam ke kang malom malam ason gari lead gari track hai mane ipon bom dam bom lo amat ekta dim long bang mane fresh lit thek long lo amani li tumbang ke ambush del ki nonson lason rasta long rasta dong sini tungge ambush lo man lo mati di amat lapu gari pen nut amunit bike pen wang yello amala lang li phan bang ke lapu kupi phansi anan jo leke bang ma amat lang li phan bang ke lapu mat siang nep chek lo la phan bang nang pi dorkar lo yele amala si alang li anar julo nang li chini ma chini ne ta pini do bomma yalo amalang ida pulo chini ne nilike sitame kenepdun long check atheng pi ka dokabe sika suri thom ke plikep anduji pusi forest sai khipen ningje pon 20 to 30 lan bagdui anke AKB ke 70 kb an bakke doji la rasta lang sit eklong khot tumke reserve loke mojok le lut sitame dari noi ajar noi ni tumka tuman ke nepon nata ajo por pela ni tumbang ke suspect dari besalang di pange wani dalu laga kasedat investigate lo ada lo ali statement and lo ajar lo kasi mon kani investigate bom Flori leson bang si sik bini tu. kali ini tumbang ke mo further investigation pha non alang di panwan ke lason jima pen si alang di panke lo ko angke mo aku kini mane hapunat alam the dolo pulote alang ipan aku hang tulipo aku investigate bom News Report KTV News. Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom